Ne znam da li ste svesni, ali daću sebi za pravo da kažem da je ovo jedan od sigurno najkorisnijih videa na YouTube-u koji će vam značiti, a vezan je za vožnju. Ostavite like na video, prijavite se na kanal, idemo da naučimo nešto novo ili da potvrdimo znanje koje već imamo. To što se nalazimo baš na Fruškoj gori svakako nije slučajnost, jer smo došli sa namerom da ukažemo na greške pojedinih vozača koji čine manje vozeći se uz brdo, a više niz brdo. Tako da ćemo sada jednom pokaznom vožnjom da pokušamo da im objasnimo u čemu greše, kako bi to ispravili i bili sigurniji u vožnji. Dakle, krenuli smo nizbrdo da objasnimo i taj problem. Staro pravilo starih vozača, kao što sam rekao, jako je bitno znati, izabrati odgovarajući stepen prenosa za svaku nizbrdicu, pogotovo ako ste pod teretom. Ako smo trećom brzinom idealno išli uz venac, trećom brzinom idemo i niz venac. Podizanje samih obrtaja i buka motora ne treba dodatno da vas buni, jer to zapravo ne škodi ništa automobilu, niti nešto povećava potrošnju vozila. Kako se koči? Nipošto predugim držanjem kočnice, jer to dodatno dovodi do zagrevanja kočnica i možemo ostati bez istih kada nam budu najpotrebnije. Ukoliko prebacimo sada, kada se otprilike krećemo idealnom brzinom, u viši stepen prenosa, dodatno će da nas ubrzava, što od nas zahteva, pogotovo od neiskusnijih i uplašenih vozača, da više budu na kočnici, čak i preterano držeći je predugo. Dakle, smanjite stepen prenosa, pustite obrtaje da se podignu i odsečnim korištenjem kočnice usporavajte vozilo. Kad kažem odsečnim, malo jačim nego što bi vam možda i prijalo, ali morate tako da usporite vozilo da ne bi non stop koristili kočnicu. Dakle, auto se ubrzava, odsečno kočimo, spustimo barem za 10 km na čas, pritom vodeći računa da li se neko nalazi iza nas kako ne bi izazvali nezgodu, da vas neko ne bi sustigao. Kada sama nizbrdica odradi svoje i fizika i ubrza vozilo, opet smo znači samo na kočnici. Na kratko, recimo 2 sekunde, i opet puštamo automobil sam da se kreće. Ono što je veliki problem jeste učenje polaznika vozača iz same autoškole da koriste kvačilo što više. Kada koristimo kvačilo, pogotovo na kočenju, kao što možda i ne vidite, ali mi osjetimo, vozilo se znatno ubrzava, jer motor i menjač više nisu u vezi, što oslobađa automobil i čini baš ono što nismo želeli, a to je ubrzanje. Dakle, da rezimiramo, odgovarajući stepen prenosa na nizbrdici, odsečno korištenje kočnice, a ne konstantno držanje da se ne bi pregrejale, i korištenje kvačila kada se kreće, kada se zaustavljamo skroz i kada se menjaju brzine, odnosno stepeni prenosa. Nikako više. Sada prilazimo semaforu na kojem ćemo da uradimo polukružno okretanje, što mnoge zna da zabuni, jer daju prednost onim vozačima koji nemaju prednost. Dešava se zabuna sa vozačima koji dolaze iz onog pravca. Dakle, ukoliko ovdje imate prolaz na zeleno svetlo, vozači koji dolaze s one strane, ukoliko imaju crveno svetlo i uslovno, moraju da vas propuste da napravite polukružno okretanje. Sad ćemo da vidimo
u kakvu ćemo mi situaciju ući. Dakle, radimo polukružno, nemojte prelaziti u onu traku pored vas. Kao što vidite i ovdje već ima jedna situacija, odmah sviraju. Dakle, sad vozači koji dolaze odande dužni su da vas propuste da uradite polukružno pre njih ukoliko oni imaju uslovno zeleno. Pobrinut ćemo se da svi vozači odande prođu ili da stanu. Radimo polukružno. U koju traku nam uđu točkovi, u tu traku ulazimo autom i onda se lijevim žmigavcem uključujemo ponovo u saobraćaj. Sad prilazimo semaforu istom gdje smo radili polukružno, ali sa druge strane da vidimo i tu situaciju. Dakle, prestrojavamo se u desnu traku, obavezno i pogled preko ramena. Situacija o kojoj smo pričali. Imamo crveno svetlo i uslovno zeleno. Znači, možemo da prođemo ukoliko nema pešaka. Pratimo vozila koja dolaze sa lijeve strane i obavezno, kao što vidite, propuštamo sva vozila koja rade polukružno. Tu ljudi najviše greše. I kada propustimo njih, nastavljamo dalje. Sada smo u situaciji kada se sa sporednog puta želimo uključiti recimo u desno na put sa pravom prvenstva prolaza koji se nalazi u naselju sa niskim intenzitetom saobraćaja, što lokalce dodatno navikne na recimo nedovoljno obraćanje pažnje na nekim deonicama, na nekim saobraćajnicama, nekim raskršnicama, gdje mogu 10 puta bez problema da se uključe na glavni put, vozeći po navici, 11. put mogu da izazovu veliki problem. Da objasnim. Dakle, približavamo se putu sa pravom prvenstva prolaza, izabrali smo da idemo u desno, uključujem desni pokazivač pravca, gledajući samo u levo da li odande neko u desnoj traci nailazi, ne obraćaju dovoljno pažnju i tako se olako uključuju u desnu traku. Međutim, u ovoj traci iz ovog smjera može da se nalazi kamion, iza njega može da se nađe motocikl koji želi da ga u tom trenutku pretekne i mi tada dolazimo u direktan sukob sa motociklom. Dakle, potrebno je da na samoj liniji preglednosti obratite dodatnu pažnju da li neko ide i odande i iz drugog pravca. To bi bilo sve za ovaj video, hvala vam na gledanju, ostavite like, podelite video ukoliko mislite da bi nekome mogao koristiti i prijavite se na kanal za još videa. Pozdrav!